Isto visoko, ali ovaj je stariji. Crni ikrić, ovo starije vrlo finu visinu.
Perspektivac. To je dobar srnjak. Vidi debeli vrat.
Trofej ti je mrhunski. I kako je spuštena ova ruža. To se uopšte ništa. Dobar pogled Igore, čestitka na ustrelu ovako lijepo, interesantnog trofeja. Drago mi je što si bio naš gost i što ćeš poneti lijepe uspomene iz našeg lovišta. Hvala lijepo. Dakle, ima mnogo toga, ali pokušat ćemo. Ako ne može. Šum u piću smrča. A Bobo bio matičar godinama. Bobo bio smrčanje. Weidmannsheil, Dobrakov, čestitam. 2 days in hunting ground, Karađorđevo, Mali Beograd. We tried to found very good quality trophy, gold medal, Roebuck. We saw few young perspective buck, and last morning we decide shoot this atypical old Roebuck. Congratulations, Igor. The vegetation is very high, and there's the problem hunted in this condition, but you must walk and stalk and keep this trophy almost in the run. Shoot was the perfect. Congratulations again, Weidmannsheil. Evo stari, to je to. Malo na stranu da vidimo cvijet. Ženili vas jesu.